kengeship. Suyunu sarışır kon. Turabı? Sizlerge. Vay. Sizler. Bunu burada gördüm. Su azamatsınlar. Sizlerde. İyi kaskalılar çaldı. No, eng tur azamatsınlar. Koçak özünüzü. Şahınız tapşağız. Demek, kemile bakar. Sınavda oluşup, yerice çıkarıp görürçü. Hazır. Kanıt taptınlar. Zatlarını. Birbirine koşup bitlerine çıktı. Bir kölümüne karab ve formasına karab sına doğuştu, belgilerini kaptırıp zata doğuşturup ne kılarlar? Tağıldılar. Demek, zattın, sın sıfatın, kölümün, formasın, dağımın bildirgen sözlerdi. Biz, doskadadılar, sına doğuş dep aytatkenmiz. Жақшы тоғылық деген деймін, көңіл бұрып тұрға. Сын атауыштар балдар, сілер білген зат атауыштарын айырмаланып, жөндөр бөй деген, жақ мүшелер бұланбайды екен, танымдық мүшелер бұланбайды екен. Бұл сын атауыштар заттық маңайда қолданылғанда ғана бұл мүшелер ұланышы мүмкін екен. Мысалы үшін, жақшыға бір сөз, жаманға мың сөз дегенде, жақшы жаман деген сөздерді біз зат қатары қолданғанымызда, ошонда ғана уланат экен. Анан сын атоочулордун башка сөз түшкүндөрүнөн эң чоң өзгөчөлүгү булар даража боюнча өзгөрөт экен. Муну биз кийинки класстарда кеңиретебиз. Мисалы үчүн бир эле ак деген түстү ак, агыш, агыраак, аппак деп бир канча деңгээлде, бир канча даражада көрсөтөт экенбиз. Түшүндүңүзбү? Азаматсыңар анда теңирде 420 көрдүн ачабыз. 420 көрдүн. Беришти бокпу? 420 көрдүн. Zattın sın sıfatların taptılar ettim. Men bunu kızıklığı boluş için bu jaka doskara uyuşturup geldim. Tarafına, benim tarafına. Bu jakta kökörlörgө, adısılarga, kökörlörgö zattı jaygaштырдым. Ademi anın алдына çöйшөктөргө белгилерин жазып койдум. Силер менен kökörlөрдүн алдына çöйшөктөрүн жайгаштырышыңар керек экен. Жүкташтырасыңар. Түшүнүктүрбү? Ар бир тайпадан бирден келип жайгаштырып орун алабыздагы өзүбүздүн баалыбызды коюп кетебиз. Макулбу? Ana başladık. Diletimden bir de artık dostlar geldiler. Silerdi birinci bu jakçılar. Siler korktu. Siler özmüyor. Kalbinin özmüyordu şunlardan sonra gibi. Ne kıydanız deriz? Büyüdü karşı tarafı koşuldu. Kıydanlıkta öyle yok tarafı geçerse. Adaş var. Öyle oldu. Kana kaysı tayfa birinci bitirdik. Kana kaysı tayfa birinci bitirdik.